د امتحانات دوا دا پیغمبر ها قلت صلى الله عليه وسلم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. قابا قومك د كيلو ميزان خدا كي ماسي چيكن هفدو بخابينن كرينو فروتنا مال خدا في بازار خدا هفدو بخابينن ديسا خدا جزات دوي قومي جزای ویچه جزای کود که آرش فیشا خدا ام هفدو بخابینن مؤمن بخابینه او کو غلب سر مروبته مصرف زیدد به برکت جمال درکوه و یک جیجی کو سلطان ظلمت که حکومت ظلمه المروفت که vergi zalimanaş murav distene. Yani barakat د مال مurav da namene, barakat د rızkı murav da namene ayrıyeten herkes çapırzad be masraf zedet be o barakat şi namene. خاصة السياق من قومك في امتحان به ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. جاب قومك زكاة أخوة ندي جزايوي كو رحميناك خديج رحمة خوش سرواد بري جا آسمانا د وقت ویده الگوری احتیاجی خودی باران ناشینی او بارانا کوتیجی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیجی جبوی حیوانا خود تعالی بارانی تشینی بسرواغا يعني بخير وبركة حيوانا باراني دبينين اگر كناش حيوانا بانا نجبو خاطري حيوانا بانا اب انسان دبنا مستحقو هيج رحم لوا نويج آسمانا يعني باراني خود تعالى سرواد بري يروت ميزين الهردري gerçekten af kim buya belaku baran kim buya avkaniye kummeditin gerçekten çıkıyana او نهر ku cari bu memlekette او nehr hişk buna ava ku 80 metre tedkola de derket iro 300 metre tedkori ancak av derkevi belaku mümin ma insan ma zekata xanadın zekata iro zekat gerçekten naydain yani millete gunda جگرم درخن جای خود درخن جنیسکی خود درخن شنوکی خود درخن اما گاوا پامبود چینن و محصولات دید چینن خود به زکات وادت نه و نادن دکترش مهاوی 5 میلیارد پرتی زکات ناده او اتفوس firma her careki kuçine ve kaviru hatta İstanbul'e dvegarın pereki kulli teknadas lakin zekata vanad ava buqat her careki ku mahkeme ki kazanç tıkın pereki kulli distene lakin tkasidi zekati nade jvoy qasi rahm namaya الرحمة كون بنيجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بخير حيوانايا خاصة ديكو بلايا سر أمتي فتي ولم ينقضوا عهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وقت قومك
پی پیغمبر خو نچه او عهده کو پیغمبر دانه قلتنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا رب اشتبش إله تنن محمد جي رسول تيا تو پیغمبر خود چه بیجنیه و که به امی اتعاوه بکن تلمیزینه وی عهده خودش کینن بیا خدا و پیغمبر ناکن جزا خود تعالی نیاری و مسلط سروات که مال و سروات دستی و همی دستوات درخه ایرو که مال و ثروت و زنگینیات مملکت مسلمان دا و خاربانه اشتوی اهل دنیای زنگین تربانه اب پترولا کو دوی مملکت مسلمان دا هیا دت مملکت دا تنیا ام معدن قیمتی کو مملکت مسلمان دا هنا دت مملکت دا تنن لكن نیاری ما تی و معدنی مش مدستینی تبي خير وخيرات مملكة ما أو تخن وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حاشا خدا و مسلمان ظلمي ناكي لكن مسلمان ظلمي خودكن کو بیا خدا و پیغمبر خناکن گاوا بیا خدا و پیغمبر خناکن جزا ولرق خدا تعالی نیاری و مسلط سروات کی و سروات و همی جد سوا درخی بش خوره یک چیزی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دبی وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله وقت لیدر مسلمان کتاب خدا حکم نکن بغير ما أنزل الله حكم بكن قانوننا جناب كفر بين قانون شريعة إسلامي راكن وقتكو ليدر مسلمان بحكم خدي حكم نكن كتاب خدي حكم نكن هنجي جعل الله بأسهم بينهم خدا واد برده پیسی رهف يران ميزين عالم إسلامي كتير پیسی رهف حكومات و ملت همي بهف كتير هفدود كجن وتكنو ناكن حربا واسار نابي إيشي وابويا كشتن إيشي وابويا تالان كرن مالا هف خلا كرن أنزق اف جزای عمل مسلمان آیا جزای کب قانون خودی بحکم خودی حکم نکن رب عزتی و برده پیسی را هفدو حتی که او نوگرن بال حکم خودی و اف جزاج ناوان عربی تاریخی که بلی 6 سالی وقتی مهرن ان میزین اف قتل و قتلنا بین مسلمان در تنعبو چما حکم اسلام بو حاكم قرآن و كتاب بون اما مسلمانا چگرن حكم خودش ناف خورا کرن جزای واجی خود تعالی و برده پیسی را هبدو خود تعالی متر ده محافظه بکی و شعور ما بده ما وگرین بال کتاب و سنت